Wat labon kitip bahasa pang Thomas Jones ubala pensa nam yala di kumukpa ki dak tho haga ktien khasi henry ki donru ki khana benrap ki bolale min ba udang ya hakini ki lom khasi ki ba ampau bha wat haki jing thoru Thomas Jones ulapoi hasora bat ka kurim jong u ke an Jones haga arpo artre ujeliu ka praspa saupuwei kum missionary bat shisnam hadin haga taika jaka ulapen wandur yo A B K D ter hadu wai kidak kibala pendon kam haga tho katar ukhasi menta haga arpulai tere ujemang arhaja arpusan haga jiyalang pli mau nong rem nak benta ban penbet penbiang yaki jaka jengok kai halat lum barash nong mau ber dau ba pol lingdo menteri berikmi yakatanat kam jengok kai perthai haringkat uba banti do lingdo MLA kamau konro constituency lami ke jing pentem bau Thomas Jones ula wansa ha mau ber house nam khat praspa sau phonyo kata shwa bo on pet chakal kata bat khlat pat house nam khat praspa sau phokhandai Kani gajing bo mau nong rim ha gajing yalang halat lum ka long ban sedang no yaki project ban kentiu kam jungok kai perthai hakini ki art liki snong kata halat lum ban sna yaki jing ke riat ha ka mang tingka ka ba khandai po hunyo lak tingka ba ki jing sna ban kentiu kam jungok kai perthai ha mau ber ha ka mang tingka ka ba ar po khandai pon khandai nyo lak Haka jingalang layadon lang daki officer katana tourism PWD roads ki nong yalam snong lem kiwei pan La pensiong shet chong snga nya ka jingalang daki jing ruai bagi jing shat naki khna school paper na ka snong lat lum ke jingwan ra ya ka surok ke jingwan ra ya ka tourism kalawan ra ya ka jinggar khu ha barang ki liang kham tam ha ka ki snong namar man suwa ha ki por ki bala lek no ki bala dep no kena ki snong ka baduk riap rabon mumlong hakra ha clear sedai ha clear ha keslap bon kinong bela bat bon kinong siang yo siang hat kim siang teleng saudong jong ka stor silong bat mentang yo i leng ba ke jinglong ngam le jong i ba man ti da leng do leng ba ke jing trekam jong ka tersim tang mentaro kinong siang snong ngano benong ba lai phau na ki spa kila yi ma ko snong lai phau na ki spa kila ma ko snong tang kata ka umbam ko umdi ka bangim poi khosno sirta ha kan nei tang ha kerta jong ba man ti do leng do ni la yo ka man klo yeng ba mangi kira ka masnong kidai tang kinong ai kerten kinong ai lis kinong penrong ni ka kam kidai UMLA bat unong snapisa Dewa minister, namar kata suatu ma, minister hakan kesni, unong ya keneka surok tourism ke Batamai, ngaladat tau kilometer. Plus nangta parking bagi turis kinjau panjang. Plus nangta footpath kebang 4 Bo jing thoi ye footpath ka bamut footpath na ki try jong ka riat try jong ka fencing ka bangin saker try na ka fencing idon kaman ai na ka footpath knang ba kinom slip hab ki yai di tersim kani kesngi ka ban pensa jing ken mau lada sai kani ka wei ka tourist spot ka ba ngi mentangin sa fence no ka ba tenat ka ba thiang ka jaka du tata kan long ka jing plelat na ka benta jong pi kilong ka mi kilong pa kan long gajing pelelat na kwenta kilong yeng kibadan hapreng gajing kerdu namar ngawi pi lada pidon bat pikut jingmut bangan trai sitom ublay numino kata kadai kai kebenta ke bagkongsan bat na kaliang jonga balay ngan sa persyang bat ngan sa ut ngan sa nam ban lech si bapol ban persyang ban penyo biang say kani hadin bangin ada fencing ya katai sakani kawai ngidon kam namar ngi isi syai gajing kiu bat gajing wan kai jong kibriyo hakani kisnong ko bigit pi kam judan kanu banyo snow bagandon kanu kejinge yakin nong lek nong wan kata ka di kejing priang jong pi bag kejing sotu ya ka tourism ibriyo ki bawan nabar kin siwan ban penno ban ajing rap ban wan berat bisa kadai hangi pat kumno bangin ken show ban pendon kami ka bangin ya ka saudong saukun ya ka mariang ka ba uplay lok terkuinge kan no kejing tenat jong ni kesno
boleh sibun bak pol ya ka jing kloy jong pi bat ka jing ai ki jong pi ya ka ni ka fencing ya ka ni ka scheme hang ni ha po snong lai lum bat amau ber ngani tu ya pi ha snong mau ber kedai ka snong ka ba pingla ban perkhat kumno ka tourism ka yo ban le ye lanik balai ka tourism ka sanction ya ka scheme siapa mau ber snong mau ber ngani tu ipi kadon ka khana ka bala slam ba nadu khat praspa sau punyo kaba Reverend Thomas John layo ban yuk kejat bansa sipor hakati kesno hado menda ki don ki dak kisin ki don ki yeng nganong ki don ki mawet ki don ki prek ki ba hatu kapor ngani tu ipi prek saudong ni ong tau prek preng bucerong hado menda ki don berkata ka caka ngani tu ipi kadai bau Thomas John wan bansa sipor antai ban nakaliang ke government of Mekliang akan mau hakipor ki ba mensua sipau katsan senam kelawan ban pet kelawan ban bu manorin ban pensisa bat kidak kisin bat kijing sisa kidon lut baro aduk menta bat ya katai kecaka nakerpan ya iba pol ngong bandalong kumno bangin declare no kumka heritage site bat kecaka ke bangin nasna ngin kier ngin pen sanam nomor fitip ke iba Reverend Thomas John ulale nakabenta jungir kejat kenrio Ubak pol lingdo habakran hakani gejeng alang ulaong bakatanat kan penkala heritage site ya kasnong mauber knang baka perthai barok away kan tip ya kabenta jingya day jongka but Reverend Thomas Jones. Ulaong ki project ban kentiu ya kakam jongok kai perthai ki badang ya hakani ka constituency ki long hanong jrong hakabala dap pan baitingka hadu san klur hamau lengot ya kabala mang praklur tingka bat ka weipat ka badang wat jaka hajongsha kumba arpulai ekar kawai kadi nak benda ke jengker kendro bat ke riling ya ke lightroom canyon ke ba ke song jingmang tingka kalong kendai punyo lak tingka kapaan kini ke mau ber kepada sibenta nak history jong ke jela ke jungi ke jatri ke jungi kasnong kaba lari lakudup ya ukpa jong kidak tho khasi jongi Reverend Thomas Jones ubalapai hasora haka apu artrik June kat praspa sau kuwei bat balapoi hamau ber hasnyam kat praspa sau ku nyo kani nginya chkhmat pan penbenaya ka kum ka heritage site dan ke site kaba laida kerpan bat kaba kaperthai shen kan tip sipang gani kasnong hangni ngilamang aku kendai punyo lak tingka ki project ki badangnya hari ini constituency jongpi aku pembina kumni nong jerong ngiladap ban bay tingka san krur nak benda ki jingzai bat kentiu ya ka tourism mau lengot pra krur jongsha kesak mentasa pangin play ya kini ki bits dan ni kijing terwa bangin sim ke kendau ke bangin tiet nak benda ban penkiu susu ya ke tourism pat kata kalong art hulai eka kaniru hapok ki kering sita ya we lalari ban la ban play ya kini kibits Hadirin kani ke program bu maunong rem na latlum ubak polling do ringkat ubak bantai dor kila penlong ke jingjurip ya kita gijing terai ki badang ya cakman hakasnong nong jerong ke badai ke wei na jaka jengok kai ke bakring bha ya ki nong wan jengok kai kajing wan kajong ni hangi kalong na benta bagian ban budin ya ke progress jongi projects jongka tourism department ini ki projects ki ba layo ya ke jingkasian jongka state government dan ru kibuan lembaga jongka NDB te ni gede kewei ka naki sports ba hilap production baka potential na benda ka tourism ke jurba ka football ke jingwan ki dong jongo pathai jurba te i pat ba sisian benglas dang beni ka resort ke ba hiladap panyo ada sanction ba jingkai nda la sang niat project ke san krur kabala ban kemudian
duk lai kliki kamera ti kini kita gi facilities kiwan nyerap bagi turis kini hangi nomor kajing insan kabaki keduk kalau balara kiwan shani bat ki hapan lipai shadu shishlom ti sin bang lala pada ban bat iki bikin syong bagi sa hakashnong bakari sisi ni asni kata ke irap ka local economy ti facilities kiba ni kidang bon kiba kidang di bandang improve show ti mereka di persang kejungi kejungan darasi romani dalam dia saki kiba ngidang don kam mangin la ban upskill dari bandang kentiu show ya ka potential kiba kani kathan pat kini constituency mau kontrol constituency don kidan gum kani ka spot kiba ni yang mentah ni mengjrong viewpoint ke feasibility bangin expand show syaka say for instance ya ka sports kum kani ka parasailing or jumping adventure sports trekking dan ki trains guides nanta ban kumnobeng staga ya ka kumrum ki brio nang ba kanom poi ka jingya khapnya bat ka overload ya ka ba pen sitam bade ya ka carrying capacity jong ka sport tikini bro khak kini jingya ki ba ngila ban solve lingba ka technology bat kumju lingba ka jing kershan lang dong pasnong kamtam ka jing lang dong local MLA Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej yakashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat akabathau bha kam khta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya